Edin bapila ada ban pe itu ke video aku bangala hikai pi kumno ban register apo make recruitment.nic.in Ashwa pin apply nak bentai ki post ki balai apo ka jila Meghalaya ke bedi ka government post lani ki kam sorkar te hadin bapila ada ban register kumtu Tila da dangdon na pedeng jung pi ki ba pe yagani ka video ka jonga yole se pimpat pe yaga tu ka video ban register te ngala bu apo ka channel ka jonga subha ban pe po channel jonga lani pila ban pe ru lung ba I card na jrong pinyu I ya ka video ka bang la de ban upload kumno ban register te din ba pila de ban register yele de subaban shim lene ban bu haya email ID bat bu password nang ta mentangin salog in no hang ni te to mata ngan peni pi kumno ban apply na kumta kita ki post adin bangala de ban register yela di hapo ka makerecruitment.nic.in ye sai simple ada pidang thamai ha ka video ha ka jonga subhaban subscribe na kabanta ki kubo like kam ki ba dangwan nang ne shakman bat kumjuru lada pisngo ba ka video ka banga hikai ka banga shna ka yara pi subhaban ya share bat kumjuru ban ya like na kabanta ba pinang yo shushu ki e kubor ki ba yade bat ki e kubor like kam daily mentangan peni EP kumno ban register bat kamtame ban apply na kabanta ki post hapo ka DSC Ripoy district nongpo tengni ngan pendap ya u register email ID nangta register email ID tengni ngan pendap ya u password mah sajit untuk ke office pikwa ban apply jangan page nak bentar ke Ripoy district salog din tu app kemudian untuk hi nata kadang orang ye pisu paban bu bha ya u email address bat kumjuru ya u password ba pila de ban tho lupa hakapur ba pi register page ni kaya lami pi shakan ni page nangta tapi klik nang te bodon like klik line nang te page company pi kumni application my application file representation against rejected application OMR question representation and account setting and logout dengan klik ini application pindu ini page itu dengan close na ini pindu ini di application ini itu to online application mata kede ini close itu kui ka page kan dalam efficient ni kini kita ki post pikwa ban apply post you page name of the post kede carpenter kede kini ada pikwa stick hang tu Tila ada pikwa ban apply nak taka post computer clerk klik hang tu foresta hang tu nangta forest guard hang tu nangta center of exams pihak ban syubu pihak klik hang tu pihak ban klik center of exam kedai nongpo pihak ban klik nongpo tu okay. 'Terus dengan
Ini dekat tu dengan apply no. Adin bangal ada ban apply ya kan ni. Ngahak ban payment gateway. Di fee amount ke di sanpo tongkat di pihak ban siu no na ko benta ketika sanpo tongkat lada pimpat siu pemut by pinam la ban submit. Lada pi submit makanaru ke ong ya pi by pihak ban siu asua bahkan kod ketika tarik ban pin apply na benta ka online application. Tapi yang ni pilih ke ni ka payment gateway hang tu tunjui. Klik hang tu payment gateway nang tas pendap uni captcha hang tu. Nang ta submit no. Adin ba pila de ban pendap. Klik di grants hang tu. Di kan lami pisah kan ni pe. Important notice hang ni important notes after selecting the payment mode and click on proceed for payment. Di pihak ban proceed no adin ba pila select ya ke payment method pe kan ni ke di ke payment method nak benta ban siu ya ke by application fee dan ke exam fee. Di pihak ban select ke bank jeng ping tu pi don han ke bank ayu. Pi don ke bank ayu subuh State Bank of India. Di pihak ban proceed payment. Di proceed payment kum tu. Nota ini subaban kopi ini screenshot ngan on nota sa okay hang tu nota din bila ada benda itu salik na internet banking dan ni ATM internet banking la benda da internet banking ku submit jadin bila ada ban submit hang tu nota bila benda da ka user password or sensitive tu la benda da personal banking ngalai ada ke ATM ke internet banking mak ke kham jenjar kemudian ane ada ke ATM enter account number hang tu enter captcha hang tu proceed ma ikum tu hi perlu ban siu ya kini ke by exam route ikum tu hi adin ba pila ada hang tu proceed din ba pila ada ban proceed kan sa dalam yang ya pisah ke wiki page ke pihak ban siu ya ke pisah din ba pila ada ban ya kan ni tangkum tu hi subha ban persang perlok nang benta ban apply ya kita gi post ke balai hapo ka DSC Ribhoi district sai simpat kulisibun ya kecing perlu por jong pi ba apply por kamtam ban pe ya video jengak ban pintip kumno ban apply na benta kita gi post titang kata hi ya ba benta kulisibun ban yesa be ban nga ka channel ban video jengak nang ba pinang yo sisu bun ki employment news hak ba ya de bat ki kam sarkar jong ka state Meghalaya. Saya simpan ada pinang de bat mai subha ba pin share like bat subscribe na benta video ki banangwan publish bun